нимаи дуюми рӯзи 15 май шаҳрванди австралия Мина Гули варзишгар, муассис ва директори генералии ташкилоти SIRS ба истлоҳи забони тоҷикӣ ташнагӣ, як пешвои ҷаҳонӣ, соҳибкор ва нафаре аст, ки барои беҳтар намудани ҷаҳон саҳми худро гузошта истодааст, ворidi Тоҷикистон шуд. меҳмони олиқадрро дар гузаргоҳи сарҳадии Тоҷикистону Ӯзбекистон намояндагони Вазорати энергетика ва захираҳои об, Вазорати нақлиёт, Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон, инчунин намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷавонони фаъоли шаҳри Панҷакент пешвоз гирифтанд. чанд муддат буд ки нақша доштам ба Тоҷикистон биёям ва хеле шодам ки имрӯз ба ин ҳадафи худ расидам. мақсади асосии омадани ман ба Осиёи Марказӣ, хусусан ба Тоҷикистон, ин албатта давидан аст, ки ҷузъе аз нақшаи таҳияшудаи 200 марафонҳоям мебошад. инчунин мехоҳам аз мушкилоти обӣ ба раёсат пешниҳод ва роҳи ҳалли онҳоро манзур намоям. омадан ба Тоҷикистон бароям хеле муҳим аст, чунки ҳукумати Тоҷикистон мавқеи бузургеро дар ҷаҳон дар ҳалли мушкилоти об касб менамояд. ҳукумати Тоҷикистон бо кишварҳои дигар ва Созмони Милали Муттаҳид на танҳо барои муайян намудани мушкилӣ, балки барои ҳалли онҳо ташаббускор мебошад. яке аз мақсадҳои асосиам ин аҳамият ва нақши обро дар ҳаёти мардуми Тоҷикистон муайян намудан аст. Тоҷикистон ва Нидерландия дар соли 2023 мизбони яке аз конференсҳои бузург дар мавзӯи об мегарданд, ки ин шаҳодат аз таваҷҷӯҳи хосаи кишвар ба мушкилоти глобалӣ медиҳад. барои ҳамин хеле муҳим аст, ки ҳукумати кишварҳо, вазорату идораҳо, ташкилотҳо ва доираи соҳибкорон дар ин раванд дар якҷоягӣ кор кунем ва аз ҳама муҳим нақшаи кории мушаххасеро ба роҳ монем. аз он хурсандам, ки метавонам ин ҷо роҳпаймоӣ намоям. имкон дорам на танҳо аз шаҳрҳои калон, балки аз маҳаллаҳои хурд, дарёҳо ва пиряхҳо аз наздик шинос шавам. меболам, ки метавонам ҳам бо фазои кишвари офтобрӯи Тоҷикистон шинос гардида, ҳамзамон бо рӯҳияи мардуми меҳмоннавози тоҷик ва обҳои мусаффои он баҳравар гардам. шахсан бароям ин сафар яке аз беҳтарин хотирот хоҳад буд. умедворам, ки зимни қадамзаниям мардум низ ба ман ин хотиротро медиҳад. ҳар як тоҷике, ки то кунун вохӯрдам, бо ман самимӣ ва меҳмондӯст буданд. бо боварӣ гуфта метавонам, ки сафарам нотакрор хоҳад буд. мехоҳам бо мардуми тоҷик аз наздик ошно гардам, то онҳо ҷузъе аз таърихи ман бошанд. таманно дорам, ки кулли ҷаҳон на танҳо садои мардуми тоҷикро бишнавад, балки аз таърихи бою пурғановати ин кишвари афсонавӣ бохабар гардад. ба ифтихори 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ба конференсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба мавзӯи об дар соли 2023 ин шаҳрванди Австралия Мина Гули тасмим гирифтааст, ки дар Тоҷикистон силсила марафон ташкил бинамояд. ин марафонҳо дар Тоҷикистон 15 май шурӯъ шуда то 10 июн идома хоҳанд кард. хонум Гули дар ин муддат дар 11 марафон иштирок менамояд, ки 458.2 километрро дар бар хоҳад гирифт. дар ин муддат ӯ ҳамчунин бо манбаъҳои обии Тоҷикистон аз ҷумла кӯли Сарез, пиряхи Фетченко, нерӯгоҳҳои барқи обии Роғуну Норак, мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон ошно мешавад ва ҳамчунин дар конференсияи байналмилалӣ бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор, ки баргузориаш 6 ва 8 июн дар назар аст, ширкат хоҳад кард. пас аз вуруд ба Тоҷикистон, хонум Гулӣ ибтидо аз қадимтарин мавзеи Тоҷикистон Саразми бостонӣ дидан намуд. шаҳркадаи Саразм яке аз ёдгорҳои қадимтарини давраи энеолит ва аввали асри биринҷии Осиёи Миёна мебошад ва соли 2010 ба феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО дохил шуд. роҳбалодон низ меҳмононро аз кулли мавзеи ин шаҳркада ошно намуда зикр намуданд, ки ин мавзеъ аз таърихи хидматдоштаи миллати тоҷик дарак медиҳад. иқлими мусоид, шароити қулай, боду ҳавои созгор нахустин тоҷиконро дар Саразм ҷамъ кардааст. хонум Мина Гули бо ҳаммаслаконаш аз Африқои ҷанубӣ аз гаронтарин бозёфти Саразм, ки гӯри малика аст, дидан намуданд. пас аз ошноӣ бо шаҳркадаи Саразм, Мина Гули дар дафтари ёддоштҳои ин макони таърихӣ таманниётҳои неки худро барои мардуми меҳмоннавози тоҷик нигоҳшта намуд. субҳи 16 май дар маркази шаҳри Панҷакент аввалин марафони ин шаҳрванди Австралия, ки Маликаи хокиаш меноманд, шурӯъ шуд. тибқи нақшаи дар пеш таҳияшудаи меҳмонон, марафони нахустини Мина Гули аз шаҳри Панҷакент шурӯъ шуд ва то даромадгоҳи ниҳоя айни тӯл хоҳад кашид, ки ин масофа 42 километрро ташкил медиҳад. то имрӯз ӯ дар 50 кишвар ҳузур дошта 858 марафонро, ки тӯлаш 36240 километр аст, паси сар намудааст. қайд бояд намуд, ки ин марафони анҷоммедодаи варзишгар аз марафонҳои маъмулӣ ба куллӣ тафовут доранд ва ӯро ба истилоҳ экомарафон низ мехонанд.
با اشتراک در ماراتون‌ها در سرتاسر کشورهای گوناگون مینا تصویر واقعی جهان را درباره بحران آب ایجاد کرد. با ساکنان محلی ساعت‌ها مصاحبه انجام داد و فیلم‌های کوتاه مدت زیادی را نمایش داد که توسط شبکه‌های اجتماعی در سرتاسر جهان پخش شدند و به بلند برداشتن شعورناکی جامعه اوید به مسئله صرفه آب دسترسی میلیاردها آدمان گشت. از کل آبی که در سیاره است کمتر از 1% را آدمان، حیوانات و نباتات استفاده می‌برند. سرچشمه‌های دیگری آب در جای‌های دستنارس، اقیانوس و پریخ‌ها جای گیرند. کارشناسان پیشگویی می‌کنند که تا سال 2030 طلبات به آب از ذخیره‌های موجوده آبی آشامیدنی 40% زیاد خواهد شد. جمهوری تاجیکستان نیز با داشتن منبع زیادی آب از این پروبلم‌های گلوبالی عاری نمی‌باشد و یکی از این مشکل‌ها آب شدن یکی از پریخ‌های کلانترین کشور فیتچینکو است. تاجیکستان و ازبکستان یگانه دولت‌هایی نمی‌باشند که این نفر حضور آورده باشد. این خانم استرالیایی در سال 2018 نقشه را تهیه نمود که در دایره آن می‌بایست 100 ماراتن را در 100 روز تحت شعار حفظ آب تعیین نماید. او ماراتن را از شهر نیویورک آغاز کرد و نوامبر سال 2018 به 62 عدد رسید. ولی پس از این او چند وقت نتوانست این لایحه خود را با سبب شکستن استخوان رانی پایش ادامه بدهد. پس از سلامت شدن او با پیش خود نقشه بزرگتری را گذاشته همکنون می‌خواهد 200 ماراتن را در 200 روز و در چند کشور و قاره دایر بنماید. اشتراکی که در بالا قید نموده میناگولی مؤسس تشکیلات سرس میباشد. این تشکیلات میان جوانان ایده‌های صرفه آب را ترغیب نموده چند هدف را داراست. ابتدا تشبث برنامه این شاهراه تعلیمی است. تیم او تحقیقات انجام داد که تصدیق کرد بیش از 80% انسانیت عاقبت‌های بحران آب را نمی‌دانند یا پر را درک نمی‌کنند و این برنامه همساله جوانان را به نقشه‌های آموزشی خود جلب نموده موهمیت این نعمت را می‌آموزاند و تا امروز میلیون‌ها جوانان جلب کرده شدند. به همان جوانانی که به برنامه تشکیلات جلب می‌شوند یافتن راه حل تکنیکی مشکلات آب را که در اطرافشان می‌بینند هدف دوم قرار داده شده است. نقشه سوم این تشکیل نمودن ماراتن‌ها تحت شعاری برای آب بدوید بوده. مینا گلی با سهمگذاری‌اش سال 2010 پیشوای جوان فورم جهانی اقتصادی گردید و حالا باشد وظیفه اساسیش تعلیم و تربیت جوانان در این رویه میباشد. تاجیکستان که دارای آب‌های شیرین مصفا است در برابر دیگر کشورهای منطقه از تغییریابی اقلیم که به ذخیره‌های آبی و انرژتیکی و امنیت آذوقه‌واری تاثیر منفی رسانیده ایستاده است نگران میباشد و برای حل این پروبلم‌های گلوبالی همه کاری لازم را انجام خواهد داد. همینطور اولین ماراتن میناگولی در تاجیکستان که صبح صادق آغاز شده بود ساعت رس و 1:30 به انجام رسید و این 31مین ماراتن در لایحه جدید گلی به حساب می‌رود. بعد با موفقانه سپری نمودن 42.2 کیلومتر میناگولی در نزد دریای زرافشان عکس خاطره گرفت. میناگولی از طبیعت زیبای تاجیکستان تعریف و توصیف نموده اشتیاقمند دیدن دیگر منطقه‌های زیبا و شگفت‌انگیز کشور گردید. ماراتن دومی خانم گلی روز 18 می در نظر است و از درآمدگاه ناحیه شهر توس شروع شده تا به منطقه ایواج ادامه خواهد کرد. این نوبت هم مسافت 42.2 کیلومتر را طی خواهد نمود.